Test, test. Testing. Mic test, 1, 2. Testing, 1, 2, 3. Mic test.
Testing 1, 2, mic test. Testing 1, 2. Test, test. This. This. Abang kan mau?
Hello, kasih lihat main ko. Senador Yohanes Yet Molo Nimensang kasaliriya labalap ko kurusin ang Wayne Pohnpei. Nimensang ang Rahnwet. Mas wano. Paran kaunoria katriya sakriyaw. Radio on Pohnpei. Radio V6AH. Pan Pwuhng. Pagitak promayan Kairong live broadcast and liki match mapit. Rahn puinin ko kawatakusan net way po kanan ng Pohnpei legislature the legislature kaysak pan kacheng nan wiya kupor wiya malami cheng kusanti Oen bilka kan sansalong kupor rochon way me kasarawi ben president and APIL Pan Pwuhng wiyawi Rahnwet nan wasan wiya malam ani Rahn puinin kawatakusan net kan nan Pohnpei legislature chamber me Pwuhng labalap talan kuchor kolonia
Ari at chungol sakaran Mexico wow. Kay pani pon mo na nirkala parakso kon Pohnpei. Wow lapan kapuransunan kan ko pacawan ke sapul marlikan nalalagnan kaniyay ko. Labalap kay ti kan koros nan paliyan mo watch so chiyak o government. Pacawan lukayang chon way pa kanan Pohnpei yung sak ong nan live broadcast ng likian Rahnwet. Mepan pacawan uyawi sang wasan mi chiyang anaray pinin kawata ko sanat kan. Hari mon sa bukay soko sa bulmar armaskan koros ng limar paywatch. Rakachin yang kich o koros yang pacheng nan sa bulmar live broadcast ng likian Rahnwet ni Ajpan sa wasongan kapese yang chonway. Iren tatok kasampalakan ng Rahnwet. Nanmen kapese kan masakan pacawan pa kiyang kupramail kan. Eri pwede tatok kasampalwat me V6AH kun pacawan pa kiyang chonway. Amo way men pacawan walianti Commissioner Management o chungol chinatong kan. Pacawan wayak kayo o chungol kapang kalangan ang kapnan wain Pohnpei. Karyawan kapna sa mga chonatong kan. Kapeng choror pacalang FSM Telecommunications Corporation. Pwede chechen sa wasen tatong kan. Obscene Speaker and Pohnpei Legislature Kaysak. Pil kapeng ang Obscene Speaker and Pohnpei Legislature. Kapeng choror pan pacalang Colonial Town Government, Pohnpei Utilities Corporation, o at chungol kapeng lab Tokamelel FSM Telecommunications Corporation. Pwede chechen sa wasanment tupson tatongkan. Magnalayang sa bulmaro may chungol programa kan ekan kaklaliway likan kalalan paywatch o kaklalong wain Pohnpei yung sak na sanamaw o sansalmaw. Main ko sa bulmaro itiyon Pohnpei V6AH kan pacawan pak promail kan ong nansongan tatok kasampal ko santikan makoneng chonway ang nang kachinmangi tapachowan. Rahnwet yayew ran kasampal chailan yang kachin tapachowan mangi tapachowan pene. Kasarawi pen puko and President and APIL mepan pacawan wiyawi nan Legislature Chamber. Niwaw, yay sakaratan waliya pe ong chon wain Pohnpei yung sak sang V6AH sa pacawan lugachok promail kan mailan kachin yayang kach melan nan live broadcast na event sang kapon Rahnwet. Kachay pan kamkamay cho pan pasan niyan so me Speaker and Pohnpei Legislature pan pacawan mechung kaker Chapta. Kalanganan ko por koros o may kachinye yang kach nan men kapese na AM radio station, FM 89.7, live feed Facebook, YouTube, o cable TV channel Riyasak Riyaw. Kalangan. Test.
kalanganin ko por koros main ko ang kakainsan sa long John Wayne me Kapinan Wayne Pohnpei penyang pacheng ong Mecheng Kosanti and Rahnwet. Kalanganin ko por koros main ko iban pachoyeng o pachuan kapese ray labalap akan mayang pacheng kasarawian Rahnwet and kakan sansan me wasalabalap isbang nan markian Wayne metelanim magachin molatiar molar Rahnwet ong nan wasan mecheng and ray puinin ko kasanetkan. Na kasiredia main ko dahil kakek tapi ada sebelum matail dia lama.
Ay ko prayer, Pwuhng kak, ritengata sambil matail, wia malam tu wia ko. Niwaw, menulianti Pwuhngin kawata ko sunat kaisak, ritengata o lukayang may pakon. Ulia pemailkan pelawer sa palpan ng wasan wia kupur, te wia malam and Legislature. Talon won kutor, Pwuhng kak pausela wia kupur kasanti kaisyu. O Rahnwet niyet, March issue Pahrek triyasak riyaw. O Rahnwet wia Rahn limaysak issue wia kupur kasanti kaisyu wat. Thailand kak katla motail aiban Patrawan Turkey, Thailand, Katiang, Namberiao, Anson, Lolo, Takapakap. O Iban Perkik, Thailand, Katat, Patota, o Amanaman, we are at Jungal, Kapwuhng, Tapaksawas. Kalangan rakati dapat roti o iban patrawan bonus chief clerk when we are roll call dan dukuran marakan taatakan Senator Hudson Abram. Amen. Senator Kikwabis Jr. Senator Isaac Artui. Amen. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Tucker T. Daniel. Amen. Senator Sonsor A. Edgar. Amen. Senator Adino Edmund. Senator Stevie K. Edwin. Amen. Senator Brian P. Exide. Senator Jack S. Harris. Amen. Senator Francisco L. Ioannis. Senator Helgena J. Johnson. Amen. Senator Stevenson A. Joseph. Aye. Senator Sendelina Leka. Amen. Senator Michael Mike Loyola. Amen. Senator Casinda C. Ludwig. Amen. Senator Macari Miguel. Senator Erolyn S. Movic. Amen. Senator Sheldon G. Nett. Yet amen. Senator Nelbert A. Perez. Amen. Senator Mitara A. Simina. Amen. Senator Jason Walcher. Amen. Mr. Speaker. Eh, May quorum, Mr. Speaker. kalangan chief clerk, Pwuhng sansal magtail tungalan quorum aiban ulian trial tiyo wia sabul matrail ta trial tungal sakaratan Enginekelap kay Pwuhng pan kuburan Enginekelap kay Pwuhng huwawlap pan kuburan kalap ako melel monshap isipaw masalap-lap nan market matalanim o kalap karos wawlap pan kuburan isyoko sabulmar likant ko nan kaninyay ko labalap kay Tikoros nan palian tiyak momotso government, local, national, or state government. Wauniki Kabina and Pohnpei, Honorable Oliver, Kariyawan Kabina, Perman. Wauniki Shongko Pung labalap Joseph, yang amoy Shongko Pungkan, wasakset Wauniki Vice Speaker, Mentate Sudayang Patrang Trail, Floor Leader, Honorable Senator Kan Koros, o labalab kan Koros, mayang Patrang Trail, Melel Langilang Samorokan, Oloisyo, Sariso, so masakan. O Trail Koros, Makat, Teo Panawasan, Uyalamalam wasakset. Waon kumen Pohnpei Koros, Pon Kalapwat, Pon Takapaypaykan, o men Pohnpei Koros, Mapatpato, Maslikin, Wen Pohnpei. Sabul matayal ta tayal tungal wow ong bon Pohnpei unsiap. Tayal kakar katla ta patrola mo tayal
O Iban Patrawan Ponese Floor Leader, Yay Honorable Abram. Kalangan kamu main, Mr. Speaker. Kamu kupura muna iban yang pacuan sakar-sakar yang kak pacang sakaratan lapwa-lapwa magam siang kier nan wawa melel kepo ni pan puran ko salab-lab spaw nan markin win matlim wan ko isam nachal kabnan win Pohnpei Honorable Reid Oliver wan kun kamu speaker wan ki riay kan pagpay honorable members kan Rusia ibilmen chor wawat ong samachal son ko pung chani irai labalabakan me pasyang chal nan chamber itungwal sekarang wow ukurusia melel pasyang ran maun kapeng pemau ong men Pohnpei koros melel irai kan me pasyang chal me siyang Rahnwet nan men kapesya kan maing Mr. Speaker imen pasyang sekarang umut kesempal luat opeki challenge suspend order of business o katila apali item isu mayay miscellaneous. Kamagutiu Mayor Thailand Katian the Patratian and base Asia Kisu Yay Iratoro o Iban Ponesa motion o Koros Motu motion of Masani Yay Pwuhng Masani Show motion carry o Imak Taiban o Yak Taiban Katita Patratian Ansyon Iratoro o Iban Patrawan Ponesa Floor Leader. Kalangan Speaker kaysa bari jungol sekarang wow imen ansuksit pacuan pagita magsalgak kamal. Motion yung Mayor Thailand Kamalti Motamot o Karyaman Ben motion of Mayor o Iban recognized motion of Thai Kamal. O iki essential me Rahnwet we ran Troror you o ikamelele ikaraban kamukuto uyawin Thailand Kamal ansyo Motamot pag Thailand hapaliyalama swearing in emen yang a trial ong ABIL President. Her Kamal to Motamotwat, Iban Turkey Floor Leader and Kak Kalwek Trial Nantatakwat, Mona Taiban Totola, Iban Turkey one shop, Ran Katanan Molar, Kapina, o Uliabekan, Mile Patpadotanan, Tau Mile Kan Puk Trial and Kakapaliala. Kasara kasampal swearing in an ABIL President Yay Senator Ned. Speaker chalbasan ma Honorable Ned Pwuhng ka kawan bata muna chalban tula. Imen essential me sabul madail kasarawin Rahnwet and life o Pwuhng and life Pwuhng and kak pil essential yang uliaben weikan me yang ABIL yay wen kwam away Palau Marshall o FSM unsak o weikan me yang pilpateng may yay song kirapat o may President Bilbanga kawait kan mebiliang. Apon kak sansalata mag-child life, o kiren kak yang utiali kaulan Rahnwet. Erkarata men pekiren irail mabuyapali men kabesyakan en kak an ansyo koros
mukmukut ete kamala puan kak sansaleng melel Israel meban yang udial kasarawut kalangan promail mal mafia parlimen kabesya Kalanganan kupur koras main ko kis ke sapal program mawiwiawi me Senador Perez sangwin matrani yay me ban kachkita tapachawanta kasarawi ben pukon President and ABIL. Na mo na kunem chailan chapiata sabul machail. Eu pene na sukset agmad proye poeki ban pacuan bakalwa sa machail. Program ay sukses ay men kayu tiang ki tungal sekarang kapeng waw ban kuran sama cel put kayu puni ban kuran wasala balap spau nan martin win bandadli betul wawan ki sebelum cel kebnan win Pohnpei Honorable Reid Oliver wawan kemelel speaker Honorable Senator kan Karusia ibilmen wawan ki sama cel associate judge yai Honorable Chani, lapalapakan mayang patyang cel dan kasarawin menceng Rahnwet. Uiral kan me patyang cel dan ben kapesya kan menceng Rahnwet. Cel pan ketlar mawa dan sama cel programen Rahnwet, sororwet. Uira kayo yay low yu, ui pan patyang kata kalap cel korus uluke. Honorable Senator Simna APIL Board of Director and William Jaldi Dalugu. Unsa poko bagitun kupur dan kapakap bagarus yen ang kupur. Kaileo bene. Our Father in heaven, we bow to you this beautiful day to acknowledge your presence and sovereignty. We thank you for everything you have lavished upon us, most importantly the breath of life. We bow humbly before you that you will strengthen us, restore us, and inspire us with your love. Lord, would you fill us with your peace so that as we journey onwards, we would pour out your love and grace to others. We ask that our souls would catch the wind of your Spirit, so that we would take your promises to all the earth. We pray all of this in Jesus' name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Kalangan kami Senator Simna. Ang sukses jadban kecil dan palkariau yai sakratan kasam dan beliau betul pada kalap bukan korus uluka Senator Ricky Kairong. Kalanganan
Honorable Floor Leader Abram. Uniban bata riyay manakapkan pinakapkan nuya. Uliaben Wayne Pohnpei nan Legislature Kaisek. As you said, wasalab ragatin kubura. Yan kak padang labo po bemiyaya sang speaker kelugan tolen dan matalanim. Kay paniban kupuran sa Magal Court, wagi kupura metakar Pohnpei Rahnwet, ele yang kati kasampalan mensa ng Rahnwet. Kay paniyo wow ban kupuran masalah labis bau. Kala pakuan Pohnpei yu isonankan ko, diken ko, nanalang ko, nankan ye ko. Sabul mar John Way unsak me kadpato Pohnpei. O Israel kan nabil padang kedai mai dengan Rahnwet. Kad pada don TKP kan o nan way laut kan ke pesampa. Di padang floor leader o bil uya atu mal sekarang wa ban kuburan kapina wang speaker vice speaker wa toror on floor leader yang ai honorable senator kan Pahrek. In bilkak pada Israel kami paduaner, we are tungal watoror, ang songkobong the acting, songkobong laban-laban with Pohnpei, Honorable Chani. Wanaki yang amu songkobong kan chorus. Wawat dan filmia, ang Israel ka chorus may yang padem o padugan kubur ang sukset. Laban-laban chorus and Valencia, Momotso o government. Pasal-pasal sebab sabun market di nasi padang nasi Rahnwet, pegawai padang kasarawi tekaulan, emen jangan Pohnpei Legislature mana kau, honorable President net, me speaker itiadar puan yang padang kami ni Legislature and Pacific, the Asia Association of Pacific Island Legislature. We know it, we are with Israel, we need to go to the Kanan Pacific, Mayangagi, FSMTC, Pahrek, Marshall, Palau, Kiribati, Hawaii, American Samoa. Ele sangsal me wasakan me open nan kami minuet, wan wasa marapali nan Pacific. Ele kagadibil kalay mo isang Wayne Amerika. Dari ira kan merakan kaci, ebilkan ia ira kesampalo. Wasakan merakan ewang, arai tungal nil, arai tungal kawit, pilkin tete. Ele nan ketin Rahnwet, mia makagade ponopon kita me, esok kenu yawi. Esansal me kita ket nan COVID. Kawaling kapil sa ledyo, ukitala sa ang toto ng sampa. Pohnpei bil tuwete. Dari, sangan kamagid kay ikak padawan uya istru pwede kayo na uyaw. Magmagid nantatak toto kipa sampa. Pohnpei bil tuwete. Nantatak ang Rahnwet, makin uyawi. Uliya pa meno, pangkinititan uya president nan annual meeting, the meeting kan maganuyaw na newe ka. Kasarawa kan uyaw ite nan meeting wo niyaso marakan Pilipinas. Ititan Honorable Senator Ned nan kapukawat ekis buksan. Wagi meeting me Israel uliya pegan to port in Paluwat eugupene uyawi ton men KPSA kan medal on kilal mogit kan ke TV kan. Agus buksan meeting kan maging kasana di President in Paluwat. Apo agus kawit din speaker non kasampan legislator patang Pwuhng tatagan Rahnwet and Biluya tatagan legislature. Pwuhng legislator Ulian Pohnpei nan Pwuhng and Biluya tatagan Pohnpei nan Pwuhng.
Ari makarata mention Rahnwet kita ketineu bene misangan momot pasal bala. Tuagi pukawat nintuan Pilipilitan Honorable Senator Ned and KAPWARESOU to your President. I think I'll talk to the man compared to Pohnpei Legislature the Pohnpei. I will ban yang abi kawit pen winin talk word nan tatangkan numagmagid nan Pacific melel nan way na besem ngasil Palau Pilipit away American Samoa. Area non kasampal talk word Pohnpei ban kamo akaw lawat ren ka kalapungki nintuan magwiyaw isang mas patuwa. Ipadang Honorable Senator Ned to delegation in Madeleine o imen kami adalah metron win Madeleine musat. O ya atungal kap ng ban kupuran dong speaker ban kupuran group tanan ng Madeleine o Riyadh Honorable Senator Conference. O ki may yang tatok kasampalwat and kak uya tatok kapadapat Rohng uya laman-laman mention Rahnwet. Apo agmet pasalawala pada kitin kuturan tingkak pileu kata Lord Leader, Melel Speaker o luka kalap o John Wayne Pohnpei nan tatok kasampal and kaulan mention Rahnwet. Kalangan ng kupur o kalangan ng kupur parusi. Kalanganan kami dukan lang so selpan asuksit ketlar mga wapali inonten sa macay sarawang Rahnwet umagan taki kaulan Rahnwet yay sungkapong chani. Kalanganan kupur koras main ko kupur mak mabaan pacawanta kaulan kasarawi penpukuan President NAPIL ye songkopong negantra Johnny. Sungai Saratan wakan kupur sama kai kuat kalangan. Pacang Saratan kai poni wakan sendiri. Kalangan kong Mr. Speaker o wang ke katian nantian password. Kung katiyan nantiyan paswat ng sangka. Makitan ko po rin ako yung kakwaran sa tatak kasambal. I, Captain Chine, solemnly swear that I will support and defend the Article of Incorporation and bylaws of the Association of Pacific Island Legislatures, that I will do my best to protect the integrity of the AUKUS body, and that I will faithfully discharge my duties and responsibilities as the President of the Association of Pacific Island Legislatures. So help me God. Congratulations.
kalanganan John Kebuchani, o Chelban, Asukset, Kajimbangan Bene, Abot Sagarata. Iban Bill, Patrol Bata Kala, KAPWARESOU, Lugue, Sabun Machain, Speaker and Legislature, Isaac, Yay, Honorable Marvin Yanausi. Salamat, Lord Leader. Muli banyak pada ay bilang kaya sa bali tungkol sa karatan. Kaya po ni o Kairong ang kupuran Ngilen. Kaya po ni o Wawlap ang kupuran at sa Lapalap. Ikaw ang Martin Mapalanin. Wawan kakabna Vice Speaker, Lord Leader, Honorable Senator KAPWARESOU, Ibilman, Ngilen ki ansya wat o bilmawan ki Ngilen, Mrs. Senator Ned, Kairong, o matkal kanini Usuhn, o Pahrek mayang patay kasama. May lagi nagpatawa, dapat congratulations on Senator Ned. Congratulations on work. Opening amendment. Congratulations on Pohnpei Legislature. Masyadong na isipang ika ng kaparawat o ipilit ng Ngilen. Masyadong na ipinitiyaga Senator Souwi sa kaparawat o ipilit ng Ngilen. Masyadong na pasantiyan API-an kinuguliya pa riyaman sanggan airway. O masyadong na siyang ni Pilipin na miya umapatayangar riyama tayangama senator kan nan Pacific West o tami patrowan may leopener o pilata Senator Ned when we are API President and Legislature kapatapat nan Pacific West. Riya ini dan patrowan
Siduguniang Patuan Sakarata. Bayward Mesarawi. Sarananilap Makati. Sarananilap Makata. Sarananilap Nakaunokor. Sakar misiklang kahit kuturasulat sa pagan ko nanilap ang lapting kahit kung kalap erekso komba kedin moletier nan wasan wiyalamalam and pinin ko gusto na kaysak nan muiwat sakar misik Waban kubur erekso akalap ispaw nan margen wen matelenin erekson Pohnpei sakaran walap kan kupuren isunan kan wow kan kupuren likan analek o nanten yekan Monsabukar agatan kupuran, itu malah tapi sebulan. Yang gak patuan salatak nana itu malah sakarata, o makin usang nanti ya, ada mereka karya apa. Itu malah wan ke kabina, and when Pohnpei, wan ke speaker, vice speaker, floor leader, honorable senators kan Pahrek. Pohnpei met, itu malah sakaran wow. Lakkoror dan kubandu kilang so. Itu ngalwan ki Honorable Acting Chief Justice and Pohnpei State Supreme Court, Honorable Legislature. Wawang koros matete. Wawang kit me Nanriri roro pelo meninpe tokan mepataban kupuran lapa-lapa pa. Imen patawan wanki liaron maka sonalang matilinim o ay tungal count kaat matilinim yeyebelim o ay tungal wanki sawan itu maluau ong poros maluau untuk itu mal sakaratan ang sukset kirarla kayu min pembikin pato masani kapin are kalipwa kapin isil katela kapin o Pwuhng kasapkan itu nol sakaratan ang sukset ye kair itu nol sakarata kapin. Mr. Speaker, honorable members and Union Focus in that case, itu nol sakarata kapin. Kalangan kamu ya Presiden Net, Mosap Kapina Kairong Rusia, di Sakarata Om kain sakala sama saya program Indonesia Rahnwet, Women buka berkorus tanah chat korus, Rohng law perhatian sama saya program Rahnwet, dan beliau kata kalah bukan terus juga wan terus terus. Salabalat berkata, ibarat bagi korusan patota.
Aban kak dai eu gubana eu chorus olin waipod orlabe paduan na masani God is so good luwai Israel iban paduan siakan sailang muri iban pada sail chorus on kapayo God is so good God is so good. God is so good. He's so good to me. Kau nak quote wasalla pala po sarawi. En gadin kasilesan kami. Ke kasilesan up nantip. O kackiyang up. Min. Makalakan o tiran karabaran o silang adangalin. Ong ikot at I'll count bagi Jesus Christ at I'll shown kamo. Kapeng owa roson o manaman and kawongi sang maon saben kawa let o rain picoros ko bola reso. Amen. Kapag po kami sa kala kasarawi, the swearing in Senator Ned Pwuhng API President, kalangan Bramay, dahil komal ang showcase dahil ang kakuya congratulations. The handshake of Senator Ned. Yay kasarawi me kaim sakalar sang Senator Perez ang Senator Ned Mawia President and APIL. Kapagabang kabay mesang Senator Perez. Kailangan ng kupurkoros magachinyayang kitchong ng live broadcast ng Ligian Rahnwet o tamawiwiyawi ng men kapesekan me Israel Pachuan Rahn Mau. Congratulations ang Usuhn President Kap and APIL Mawiyawi Rahnwet Masisu Riyagat Riyasak Riyaw ng Chamber and Legislature ng Kolonya.